Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istidadan. Siap. Duaan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ya Fattah ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa atliq bihi lisani washrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik wa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, bertemu lagi dengan Fatopik. Kita sama-sama belajar Umi jilid 5. Buka halaman satunya. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan. Aliman. Aliman. Kalau waqaf dibaca alima. Fatarudha. Kalau waqaf masih tetap dibaca fatarudha. Sama-sama. 1, 2, 3. Aliman. Alima. Fatarudha. Fatarudha. Dulu. Wal mursalati urfa. Fal asifati asfa. Sama-sama. Wal mursalati urfa. Fal asifati asfa. Lanjutkan sama. Fal fariqati farqa. Bagus. Fal mulkiyati dzikra. Lanjut. Wa saddaqa bil husna. Bagus. Wa sanuyassiruhu lil yusra. Bagus. Lanjut. Wal laili idza saja wal laili idza yaghsha. Lanjut. Fa hasyara fanada wa kazzaba wa asa. Lanjut. Wal jibala autada Bagus. wa hadaiqa gulba. Bagus. Buka halaman 2-nya. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا. Sama-sama. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Lanjutkan sama, silakan. Alladzi khalaqa fasawwa. Bagus, lanjut. Wadda'aka rabbuka wa ma qala. Bagus. La yaslaha illal ashqa. Bagus. Idza zulzilatil ardu zilzalaha.
akhrajatil ardu asqalaha. Alhamdulillah, untuk penanaman konsep pertama kalian sudah bisa membaca fathah tain. Kalau wakof dibaca panjang satu ayunan. Sekarang materi yang kedua, perhatikan alimun. Kalau wakof dibaca alim, dua ayunan ya. Alimun, alim. Khaufun, khauf. Ayo, 1, 2, 3. Alimun alim, khaufun khauf. Wabi'sal masir, kaifa tahkumun. Ayo. Wa bi'sal masir, kaifa tahkumun. Li'ilafi Quraisy, Ila fi Quraisy, Rabb hadzal bait. Rabb hadzal bait. Lanjut, Salma. Bizatis sudur, wa ilaihi masir. Wa ilaihi, ulangi lagi. Wa ilaihil masir. Bagus, lanjut. Hadaiqa wa a'naba. Bagus. Wa kawa'iba atraba. Alhamdulillah, lanjut. Wa baitul ma'mur. Bagus. Wa basyiril mu'minin. Bagus. Wa zariyati zarwa. Bagus. Wa banina Astagfirullahaladzim. Wa banina, ulangi. Wa banina syuhuda. Bagus. Kalla saya'lamuna. Astagfirullahaladzim. Wakof. Kalla saya'lamun. Bagus. Wa aina Nah, pendek. tadhhabun. Fa aina tadhhabun. Ulangi lagi. Fa aina tadhhabun. Bagus. Perhatikan. Ikuti Pak Taufik. Pak Taufik dulu. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. 1, 2, 3. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Inil kafiruna illa fi ghurur. Inil kafiruna illa fi ghurur. Lanjutkan sama. Ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Lanjut. Falyabudu rabb hadzal bait. Bagus. Qalu lam naku minal musallin. Bagus. Bal humul yawma mustaslimun. Bagus. Wa ma alaina illa balagul mubin. Bagus. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kalian sudah bisa membaca fathah tain wakof, dibaca fathah, dibaca panjang satu ayunan, sama alimun diwakafkan alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama kita tutup doa khatmul Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi